sanibingelela abantwana benkosi enkulu yethu iphinde eNazaretha. Ngicela ukufundela wasethi ngobesabe awufundele umthando wesabathi inkosi ibusise. Esandulelo esihlabelelo somthandazo weSabatha esihlabelelo sekhumbuzo ezizukulwane ekhumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu
inhliziyo yalela phepha kuntabathi elongezelayo ukwazi nalo ubekezelelana noma kunzima nibekezelelane ngoba la sisuke socela ukuphila sizobhala amagama etheni ungafuni ukuphila afika wona azawufunela indawo okwenzayo yena uyazizwa lapho khona enazatsheli lahlwayo siyangiphetha-ke emanazareta masiyilapha sibephelela asenzele ubuhle phambi kwabantu ukuze babone ubuhle kuba iNazaretha bese ubaba wethu baba mkhulu kube khona ukuzwana-ke phakathi kweNazaretha nelinye sizobala inkonzo yamanje nesihlabelelo elasingayisithupha inani ucela uvangeli okhona lapha ekhaya sibone ngalesi sihlabelelo inkosi ibusise Masulwini nabele kwezimo ungazanabela zatshabadela kwenkonyana uluphezulu besilikanina ndabe sizwe medoshaba nekandaba ezithi umapholo obungcobe ngale bangasanda lomela lonto ngesandla tendele ebintu eyisidwa dakolibishisa abacozi balo bephebezwane emthesandeni ukhabo khabelisekela nakwesabo phambili sabofana abamzonda bekusikwa jamenihlalo sase babadala kabedala ngegajana sibebejimayo isiba ngekhobo zabantu bathayibusa zanalisindaba emapheseni baba busekwena sabona ngenyongo osesingathithela zabo ukhozi oluhle lukamayebesakatisi Uphatha
Yophenga umhlangano umgidi wonke kusasa. Kuma umhlangano ngomsombuluko ekhaya lethu oPhongolo inkosi Mbusisi. Njengoba ke umhlangano usuvaliwe sengihamba ngiphindele emakhaya ngiyacelela abamkhulu khulilanga mkhunyanga izulu bafuthi ngona makhosazana bani uma sengibuyile emakhaya bandibuyile ingozi ngaqonde emakhaya ngiphevile baphinde banimongolise konke enifisayo inkosi Mbusisi.